ho whanga mua hanga hi talawhatap ko tau peku wha o atu pa mehen. Kai ata mua e whainga maari e ko ni ke o atu ai e tau polokalama ko ia i he houani ko e talanoa ako mo POLITIKALE. Aia o ku wha o atu pa meheni pe mo PALOFESA INOKE HU'AKAU. Aia ku ma wha polokalama atu i he whahiri wike ko tau pe. Whamari mori atu e kainga whanongo ki ti mo tolu ko tau pe na e mo tatari mai he wiko o si. Ki whihala ki pe e lau ko e au e kalenta na tonu ke ma polokalama atuai. Ka neo ngoia ko ni ku lava ke ma whahoko te polokalama hi ahoni. Te matoki hoko atuai whahiri wike tau polokalama ko ia. Ko e talanoa ako pe mo POLITIKALE aia o ku ma talanoa i heni pe mo PALOFESA INOKE HU'AKAU me i sene Australia ki he ngahi isi ko toa pe ku lava ke tau whanonga mai mo ia i he tau whanonga whaaho mai i he lolotongani. I he houani whuku ko loto ke taitai lerei ko e PALOFESA ki he houani. Whataonge pe ku lerei pe mea ko toa pe me i Australiana. Whewheha ke ki he aho o ko ni pe mo e tuunga ko mo iai Australiana. Kore pe ke whanga he whatapu Silvesta. Koia. Whaaho pat pe e ta po talanoa. Ke ngai mea ke pe u mahinga ke tau wanga e tau sio ka tau fito ko tau community me mood o tau sio kitong. Whamalo o pito ke whainga maari e ko o mai. Ko mau whonuani o mau ki i o ko osi whakaava whoku a whakata mau tolu i a ki he alua. Ka mau inga au pita pe ke te huhu ka te toki kau he ata au pito ko e he alua ki. Koe ai ngahi whonua lahi o kuna ki whamama whaiku. Ia wanga ho. Ka ko mau tolu o ku koe tuunga koe si westahano ua koe mau ngā au e koe ki tokoni koe ki tonga. O ku mau kei whakama opo pe ngā au e kehe tāna tseini. Koe tāna te koloa mo mea ke whakama opo hano hala ki tonga i he kahau. Ko mau ngā au e mamari e te ke mau. Ke koe tokoni koe ki tonga ku mau koe mea ko mau inga ke mau whavahe i. Ko o tokoni ki ho whamiri. O tokoni ki ho kolo. Ke ko o tokoni whakalu ku fua ki he whakaina e uesia lahi i tsunami. O ku mau whakehe i e fo tolu ko ia. Ke koe tokoni whakalu ku fua ku pau ke arei a ki he nimo. Ke nau whakerisa ki he halanga hono tufa. Ka marahe au pito ia me ngai tokoni whakataka hahe kai ke o ku whaingata ia au pito pure angai tonga o ka pau te tau whito o aki. O i kai ki tau whavahe i tokoni e. Whaingata ia lahi mo e whela waki lahi mo te tūku aki ka ku. Ka e ofa te ku mawako hape a me he longoa a koe o ku mo whai me musila. Ke mau ka mao popat mato e mau ngā ue ke alato hala fo. Mohoni a pito, PALOFESA pe ko tui koe tahai anga he mea koe container lahi whakauria whoki ko lava o ave me Nusilani ki Tonga. Ka kohonge koe lau ku alu pe ai ngā ue komiti ko ia ku nau whahoko ai ave koe ni, pe ku alu pe container, ku alu pe malongo a mo ngahi mea kehe. Pe ku au eni ki he tuunga, ku wakai hifo aneuhu ki social media, ku asi mai ai ngai whakamatala e au ki whare hopo. Pea kone tuu ko ia ku pau peke pehe ngā ue he taim lahi ku alu pe ngā ue, alu whakataha peo, alu pe ko wale pe ku au ki whare hopo. Ka ku tau whaampe PALOFESA he kai ke pehe homo tuunga kona ku ia Australia, ko ilo pe ku ia ngahi whenga paanga ku teu ke whakahoko i Australiana. Ka koe tuunga ia ku ia, ko mea pe whoki hange koe ku ke talanoa ke ai ke whamahino ke kakai. O ku ia mea koe ave tokoni, o ku alu pe ke pure anga ke he nimo, ke nau toki whae na to e tufa ko hai pe ku loto pure anga ke ave ki ai. Pea koe mo e tokoni o ku te ave whakawhaitui o whatu asila ko to whamiri, ai e una kehe pe o mwhoi mea ua ko ia PALOFESA. Ke lahi ka pau ku ia ha kolo o ia na e ue sia una loto pe na tolu ke ave nau konteina ko nau kolo. Koe ke tapu ia ave pe na tolu na konteina whatu asila ke kolo he kei ta e tute pe ia.
Tau ku mahino mai ko e oho te kai toko lahi te ave ta totongi e nau koloa ko nau whi ave ko nau whabi. Ko pāpare mai. Koia. Koia. Kai ki holo mui mai whakahofa ko te taofi hataha ofa ke whabi. Ko mau tolu heni o ko pou i au. Tukuange mau tokoni whakaluku fua mau tolu he whaia he pure anga. Koia. Te apuia e nau waka nau tolu mo nea kotoa te whai ake tokoni. Whakaluku fua ko ti tonga i he kamata koe. Koia. Ua tok ngai he kao he kakai aho nau ngai whamiri ke mahino o tokoni i ki nau mau ha tokoni. Koia. Peka pau koe te tau tokoni whakaluku fua he whonua. Pea tau mui ke whakahino me i tonga ai kastomu. Koia. Ko tokoni whakaluku fua ke tsunami o ku areia ke nimo. Pea uikai ke toi pūre atu koe ki hai Silvestra. Koia. Ko ne ave pe ko ia nimo ia pūre ke uta koe. Ka koe me ai pe mahino aki ai he kapana tau pe mahino aki pe he mo mahino. Pe whalongoa. E koe ku mau ko ave tua sila ke nimo pa ave nimo container. Prava ave nimo ia container. Ko te hamea e nimo yoto. Koia. Ka nau whakafoki mai na tolo container ki wafu. O whakatoko lahi kau ngā ua e kastomu a ke polisi mo sotia. Ke a aue container o ui ke whahinga koe na mea. Ko ke hala ngā ue ia. Koia. Ka koe mea, ka koe container ko tau he nimo, ko container pēna e ave ke he nimo. Nimo. Ka koe koloa whakaluku fua ia, ke sio nimo ko whewhi tuu na e wesia, ka nau tūwhakia. Koia. Ka mau whaamu pe Silvestra, ke mau ngā ua ku pe ke mahino nea ko ia, ke ua te tau ki i whelākāki Koia. Maune apito, Professor ko tuunga ko ni kuai homo o kuai foke a komiti e New Zealand o kui ko Aotearoa Tongan Relief Society. O kina tolu ia na tataki ai POLOKALAMA ko New Zealand ko tataki he ngo fefine kuna I whare area ko New Zealand. Pe ko na tolu na whai ngā ue ko ni, pe neongo ku hange ko ku whamatala ne nai ko wa uia o wa ke tuunga kuna whakaukau e whakahoko ngā ue whakalao ke taha e kakai kuna o whai hano tuku aki ki nā tole ngai mea whapaanga. Ka koe tuunga e kui ai pek monu ia whakanusilani ia ku iai kau taha waka ia ai tangata iloa ko se Michael Jones o ku nau ofa mai na te container ia ku whango fulu tupu pe whiango fulu. O lava kakai ke aveta ta tongia e nau. Ta ko motolo koe Asteria na koe tuunga ko hai tuunga ko mo iai ko koe mo komiti I Asteria na o kai hoki aha mo kau taha waka pepe ku aha mo fundraising mo ngai me peke. Kau taha pe koe na nau o stala ki mai nau mea ofa mai container hango fulu Koia. taki iua ke wahe. Koia. Pe koe ku mau ko ngalahi e whinga paanga ko whahe komiti ko ai ke totongi ake hau container ke whaoa e uta. Koia. Koia. Koe mea ia o ku nau whinga paanga ki ai. Tau kai ke fu ko haa a Australia ni ia ki he. Koia. Mahalo o ku si e o whaai he ngai kau taha waka container ko a mau ko. Koia. Ke koe ka ku kei whenga pe whutaki holo pe kau mea ke kore holo e container ka ku mau. Au whataha pe mo mamari e pe mau tānaki kahe ko tānaki o whaia ko toko lahi taha ko ka kai ofa me ngai matakari kehe nau whenga ue aki mo ka kai tonga ko ngai kau taha. Kai toko wha mau pōko mai pe he komiti he mau komiti. Koia. Ko tiko mea whawhiawhi ai ngahi o ngongo pehe ko ngā koe o seange aho ko ngahi tokoni ko toa ka Professor alu ko toa pe ki tonga. Pe ku alu ke ngahi family, pe ku alu ke pure a ngā ka ku alu ka toa pe ki tonga. I he press conference ko aho ni,
de ke whanonga pe ai I hono whehu ia, ai ngahi tokoni koe ni, ke nei e ka whai ngongu nau whehu I ke pore anga, koe mo o maha ki whai kiki, koe wakai ni whiha ku hau, koe container whiha ku o mai, koe hatu unga ku whai kia e tuwha ngahi mea, koe hanga koe ngahi uta tokoni koe ni ki tonga. Koe kautui mahalo o ku lava pe pore anga o mai, ai ngahi tokoni ko ia mo no ngahi whakai kiki, o lava ke whai wakai ki ai, ki nau tolu ko ia, hange ko ngahi whehu I ko ia, nai whakahoko I he press conference ko he pongpong ini. E ko tui mahalo ki mate mai ai PALOFESA be me aseria ne connection ko mahalo be ko ki palparema ai interneti pe me aseria. Ka ko ka mo kada peka de ki fenga peke. Si besta o mo ia tu Koine kuongo mai e PALOFESA. e ka tau feto aki tau tolu internet I muri ni wana tonga. Wana ato. Koie. O te tau whakai kai la re wa he ko mau tolu. Mau ke tau ke feto aki pe tau teknologia o tai o le. Anga ko mau tolu tai no ku mate ka ke mate pa mama to kai la ho mate. Koia, mo ne apito. PALOFESA ka tuunga ko ni kuyai tonga he ahoni ko ngong fia foku lawa ki tau mau me he press conference ko ahoni o lava ke launch ai SpaceX ai ngahi satellite ni manoa o ko mea ko ko mahu inga apito ko offer mai mea offer ko ke han totongi ngahi foi tisi ni manoa ko ni launch ave ki tonga ke lava o ngawe aki. Pero tui hangai koe na ki talanoa ki ai I ta program fa mui. O koe he o ilo lahi ki he whi ngawe aki holo ngahi satellite me hafua. Koe mea ia mo ngawe aki I he ngawe anga I he tai. Nimi ko hao wakai ki tu unga ko ia. E si besta ko anga ia o e kau taha pisnisi. Koe. Ko anga una hu mai ki mua o mai ia e tai totongi U tisi. Koe. He tu uaki ati ka koe mea koe hoko. Ko osi kon o mai tai totongi U tisi pe ngā warewa pure anga ati ia. Pea ko hono ngā awe aki si vesta o totongi he koe kau taha pisnisi koe jaha ngā awe tai totongi. Koe. O tala mai me Amerika ko nau totongi tola hiva. Aia ri ngā ua tonga ia tola te au ke mahi. Te tola ke au ke mahi. Sirin tonga. Pea ko tisi e nai ni manoa te wahe he pure anga ke ngai motu tau taha. Koe ko hea nau polokalama kia. Aia ko si lahe u kau totonga wha mahi na ke tau ki ngai motu ko ia I he ketuta. Koe. Koe au lahe ki ngai iako mo mea. Ka koe mea upua fia he lele ua ia. Pea mo e tau whaipa optiki ai ne ko puosi maa o no ngahi. Koe. Ka koe mea ke ai sio ke koe ka pe o mai fo tu pa te ngā wea ta totong. O pau ke na he I he pure anga e patseki e konga ne patseki mo konga ne pa anga. Ai pa anga ke totong I he SpaceX. Ka ne ngā ue ake ne U tisi ko o mai o tufa. Koe. E koe mea pia u tau mau ta tō koe tuwha tā tōtong ke whiha e ai ngā his ko iau ki peni pe me hono nā tūla kono ta ia mita koe hāpu. Koe. Ka ku whakawhawha ia pa koe na umau mai pe ngā e pure anga ki ai. E alu ia ki ngā motu koe o ku. E kai ki au fuwa urere ki ai e whaipa he anga e heo kataki. Ngā outlying areas e au ni ai. Tai au ngai ati he a komo mea ko ia sibasta. Tai ai ke tau whake ke hei, ai kau taha pisinisi. E nā o mai ke pisinisi he pure anga tonga. Mo e ngahi kau taha koe o nofo kia pure anga he ngahi Polokalama. Koe. Ka maa wahe pe umea ko ia o sisi tau longo a sibasta. Koe. Aia e PALOFESA aia ke te mahino ange ko ngahi tisi koe ni manoa ko ni tai totong. Foki ofa pe ia. Ka ko nga ka koneke fo tisi o sko no fotu
connect le tisi ke satellite ai ko mahu inga ke tala mai ku around he paanga Wang au tong. wang au tonga I he ke foi mahi ta kotoa. connect ke foi tisi taha Iyo. Mua se whange au tonga i he tau. A foi ti se taha. taha Kono tau hi ko ke hoko ke satellite ko space. satellite ai Ia ko tau ko ti se ni manoa. koia ai Ko ko ti tau se pe taha toria ko taha. koia a pau paanga taha mano ai foi tisi taha he mahina hono ai foi tisi ni manoa pau paanga taha mano tau pe i he taha kil tupu he tau ka pau tufa katoa ngai tis ko ni i he pure anga ke nau ngau e be pure anga hange ko ngai apia ko kliniki ko hafua ke lava fa fai ngofua e fetu taki me ngai otomotu mo mamao aia ko me ko paanga ia e lava ke totongi ki he kautaha ko ni ko ke mau ke fa hoko ake nau service Ko fo inga wena ko fo ina ofa na ofa ko ia pe au ko anga e business. He hawa SpaceX ia o kata he tai chi fiki ko a koe ha. ko ia Te una o stufa na to na u foi ni manoa na una mai to. ko ia Pero pa ka ke tu fati he ka ta he ta ha. Ko na si malo ai te ana ia ki ka kai ko ni na u. ko ia Ka ko to tongi ko e tau hoko ko ki satellite ko ia. Ko fa pito ko ka pe he mama ko ai nga ni ka ko ke sa ta fa ngata ke patse te puanga ma hai ha pa anga ke tau ki aki ai me ko ui ko se ko ta connectivity ko ia ki he nga outlying areas ko ta mo ko ia ai ko toi penia professor pa pau ke whakawhihoana ki ka pau ko tisiene ni manoa Pacific ko ha hono mahu inga he mahina ko nga ka tau tui tato ko whai tu ni ai pare mea me pure anga o tau tui ma ko le leita hai ki he whonua i he lere atu ko ni te tau ngā wetu aki ai aku nau ngā we aki ai ko ui nga ia si vesta ko na ia o mai ha na ni manoa tu fa ke ta fe au ke na fe au ka hala vai ho to tongi ti la mahalo ho ai SpaceX ia me he wangi au tonga ke te au tupu pe. ko ia O te fito pe me he te au ki koe ai kai si fiti ko to. Ta koe mo ni ke na tu mai ki mua nga ko taha business private e frata au taha. O fe au ki he koe me au ko market. Ko tonga ko ki market ni o me ka la mai pe kenu ai nga ta taha ni. Ke whakalele ka e si ore a pure ngā mawahe ko whē kau taha koe o ku maa ke ngā wea. E koe toki hu mana e kau taha satellite e whewheka ke i e teknolosia ono pōni koe o e satellite ke whē auhi mo e kai tiwhi. Aina? Ia. Kia koe mea sāhi. ai aku hange professor ko tu dai ni mi ngari ngari ngau ake pre anga ai SpaceX ko ta redundancy plan ia ki he kata moto ta ke polo pe ku pe ko ki he pelere ai SpaceX ke kumi pe ta redundancy ke he da do o ku ia pe redundancy a fiber optic ko ia ka ba de na ono to whakakato redundancy ko ia ko ia e toko ni ature wa ki ai SpaceX i satellite e whaka oku ia pe ngā ue pure anga e lava po ka mai ki ai e whakapatonu pe ngā hitisi e ke fo ngā ue po ia ta ku ko e fonua ia te nau nofo nau tolu he o swaha pe pare ni ai me ko e ta o mai ta to ko te ta nau to ngā ue na to ki he contract i he tai mi ko e linki ai o maange ai fonga ko e SpaceX i he ngā i fonga ko o ku taru no kamata mo fehu ia o whainga taa mo whai kinga mea pehena ta o mai ai hoto raki o mai ai mea ko satellite ke tau professor ko konga koe i he COVID-19 na kau ia i he ongo o ahoni whiunga me toko uange au walu fitu ai ngahi positive case whakakatoa
o si recover toko ni mafitu, foki ki ape toko fitu walu, mate toko taha. Ko mate toko taha na u whapapau ipe, malolo ne ke mau pe i he COVID, kana kai ko makatu unga ia na malolo ai ko COVID. Ai aku na pe na mate toko taha, foki ki ape toko fitu walu, recover toko ni mafitu, ai ko active ke positive case pe i aho ni, ko whakatoa ko toko te au tolu. Ai au ku holo fika ki la. Ma tolu New Zealand ni ku Omicron ni ku alu pe kaka ke pe wangi au tolu ngiau ni mangi au tahafu alu ni wa tolu aftupu. I aho pe ta. A community ma ko New Zealand ni ka kotonga ku tausio ke na fika hange ku me lere ha tonu pe hifo ki la kalafi i he tu ko Omicron o si sivi whakatoa i tonga ia o si tesi toko ua mano ni mangi au no ua. Ai o si fai ke te si ke whapapau i pe kuna mau e Omicron. Ko hao wakai ki ai? O tau monu ia da tolu te kia i ke fu fe asi mai kone a Omicron. Tonga pange o ki plateau pe ulau he kau palangi o ki fereti pe he wange au tau ofika. Ka koe ki mua koe te tau whamau i he o tau whanua o tau e kure anga he ngā ue. O koe mea lalahi o ko loto ke o ati kakai. O muri ni a ko Australia mo New Zealand. O kia e nau POLOKALAMA kompiuta nau tolu ko hono mui e kakai. Mahina? O ku whao ia ke te telefoni. Ka ku te alatu pila resisita he feitu ko toa te u te alukia. Te ka paurewa na iaha taha e na e puke feitu ko ia. O ku te kau ki ta ia hono whanogono mai ke te aisore. Maina? O ku ka kia tau mea pehe. Ko e tau maalo e ke whenga po tunga e mo ui ke sili. Ono whakakato e tau sili ka ku ka aku toi whainga taang e tau mui e sie mu koi ni he alu koe ea. O whakangata ki o tau wiri whakamea ngā ue. Te koe mea e ka pau tau ke he o whetō ake e nau whika. E koe whetō ake e lere kau ngā ua siwe wahe koe. Lere kau ngā ua siwe wahe koe. Ka koe vairua si o ku mo vete he ea. Ka e whakangata e tau ngā hitata koe o mai me ho tau wiri ko no mui e ka kai koe o ku tesi. Ka kou lotu i ea ho tau pureanga ke hoko kwa te nau ngā ue. Te koe ke tau mao i whakateknolosia ngā whanua ke whai ake mui e sēm koe. Ka koe tu e tai mini o whakawhi maari au ki toke nau ngā ue o whakatatau ke mea o tau ma o tau whanua a sika. Ka koe tāna kia talangofua e kakai. E te tau lava o mapure i a siem koe. Te ka pare te nau tāngata. Na e ia heitu ia mahalo ia tāpa ton hau ia lere horope o koe ke toka ngai a ki ai. Ko mea ko te mua ane whakamowete e ia me ahe aluatu ai sibis. Ka tau ki i nofu mauhi. Mo mau tau tuka e lava e hau e kureanga. Kia kohono ua e sa koe ha ai uhinga o whaia e lockdown i muri. Koe uhinga e whaia lockdown i ia kai sivi ki hono rewai. Ki koe ha iwi e tau whare mahaki. E kono uhinga koe te whe mau ke fuulahi o aluato nau mawhasia ahine ape. Koe uhinga e lockdown. O koe ke lockdown i ia kene whai to o mahaki. Koe lockdown i ke tau lava o kai oua ko tau lava o siofe iwi o tau whare mahaki. Te koe whaata a se ni ne pos mahino ia o ku lere si e muke o lunga kai lere kau tokot whare mahaki e ki lava. Mo tau mate. Te au ku tuurewa ai ngai whanua ai ke whaata ka koe. O ku whamalo ia wape ngā ue ai pure anga tonga mo kau frontline ka kai koe
muaki ko I he ngā ue koe ni. Koe ngā ue lahi ko hono o hinga o te tau mao I whakateknolosia. Ke te tautu te koe me I he potunga e mo ui o ilo e wheitu alu kia ai taha kotoa pe. Koi. Koe me ai a ko hoko I pōri ni ka ko. Koe tau pe koe tau whinga pe he e mea ko tau mao. Koi. Mōni apito. Professor koe iho o talanoa koe o lawa ki he front line I he ngahi press conference koe he wiko o si na whahoko ai he minister mo ui ba mo kau minister hono whakamama whai ki he kakai ai ngā ue au fuato ba mo sacrifice o whai he kau front line ke li o nau mo ui ke malu I tonga me he COVID-19 I he ahoni na whakahoko ai ngā ue he ta wha aki flip ko taha ko ini ko ni ihi ko taha o kau front line na ni ngā ue aki ia hono teunga ko front line o ne osi ko taimi ngā ue beha o ia alu pe puke polisi ia mau ia ma drugs ai ka ki ngata he ngā ue le reina o kuna whai ke ta ofi ko COVID-19 ka te takai mai toko taha ngā ue ko ni o alu holo ia ke lava o hu he ngahi kau polisi whakakolo ko ngā pe ko ne kei tui hono uniform ko ia ne ngā ue ake front line o whai ake ne tufa ai drugs ko ni ko tu ko concern ngen ki tonga ka pau o ku hoko mea. Ko ni kana pehe pare mia ku o si whai tu uni ki ai ke oana atu tukuange ka front line ke nau alu whafo tui holo. Ko uta ki nau tolu ke ngā ue mo whafo ki whai pehe mea lere ta. Ko ngā ke mahino ko te alu taha holo mahino re vai ko alu kehe ia. Professor ka tunga ku mea ko concern pe ke drugs I tonga na hoko ngahi lockdown ko ni ka kei lama pe drugs ia tufa holo. Koe me ai a ko ia e Silvesta koe me ai a lao Koe. Koe ne ave koe ke hia ko ia o koe kia whikau ati a hia ko ia mo ene front line. Koe. Pau ke whamatu ati mamafa au ki toia o ka pau ne ngā ue ati ha ere me ni te front line ke whakairi ake ne wharaupa. Koe. Ko hia ia o tonu ke tau te e ke tau pota ha o lao I he ngā ue he koe o te hanga lava ki e whonua. Mo e ngā ko hia mamafa ia te hanga o pitoi ngahi whalala o mai kia kita. Kia tonu ke a ko ia te kau front line ia o na to asa front line ni whainga mea koe. Koe. Ke hiki pe me front line ki hua toto. Koe. Heki ke ia te kau ngā ue front line, ke mau ke ngā ue front line ni ai ka ke te ngā pōpula. Koe. Ke te front line ngā pōpula pe ia e kau COVID ia I hua toto I kau sera. Koe. Mōne pito, Professor koe tau fukeni e tau ririu ko ia me he wafi hongo fulu. Tau whanonga mai he pureanga o tui waka no, tau whanonga mai he pureanga o Akris Pohiva. Hauai ki a Pohiva tu ene toa. Tau wao mai ne ahoni ki he pureanga o Siausi Sovareni. Ai a koe kaupare mi ai a kuna tataki ai whanua. I he pureanga tonga. Koe wakai koe ki ai upehe ni ihi koe tau laka pe foki mo whinga ki tau wanga ki he liriu koe na tau whahauko he wafi hongo fulu. Iho wakai koe ia ku aluang e taimi mo e wholoang e tau whewhauhi mo liriu koe ia ko tau ngari uke hatu unga te tau tari e liriu koe ia ku okei pe ku kei lahi peha mea ke whahanga ue ki ai. Ke tau si o tau tolu ki ai, koe fo I liriu ia Silvesta o pake u, koe fo I liriu mea pangoi. Goie. A fo I liriu. He kia te au mo e lo au, koe fo I liriu, na fu influence lahi au pito e akirisi ia o e kau. O nau hanga kehe nau to, o nau nofo na to I liriu ka kei nau nofo no kakano. Goie. Ai? Te nau tā mo laka ai te au. Kai te to ia hata hai hata I ko ia ke o loto lahi ke whakepaki ia akirisi. Goie. Koe mea koko. Koe mea koe tau kau pare mia koe ni o ku hoko koe. Koe pare mia koe tene menestre rei ngai fo I whehala ki. Koe mea te ia te tau alu ki ai. Koe.
he osi hala ia pe ko hala e tau kata ya toki hau hapare mia ke tau foki ki he watano o toi whakatonton ko me ai te tau sio tau tau whonua kia Koi. ka koe me ai kau pare mia u whai koe ni koe nga uhanga o wheinga ke maku pusi e foi ha foi iri na e hala Koi. e foi iri na e hala ai na tau wha wheinga ki ai he koe ko ki iri uina to tonu ke tau alu pe ka mea taha pa tau alu ai he na e ai whainga maari e lahi ke tau o mai e kakai o ka pau na tau fotu e kure anga whawahe o mai kakai ke kau ko mea e ui ko whakai lia kakai ke kau ka whai tu uli ai Koi. e nau tataha nofo mo nau whitu o tukuange kau whakafofo ngai ke tau ataina ke whakaluku fua ka koe mea ko hoko taimini ko alua toa pare e mia he fufo i founga kua osi whaka ofa pe ia pe he paki loto Koi. pe ko o mea pe o whai kono ki mapure i he paki mo he alaki ko ia ke lava ho tau e wha ka koe mea koe hoko i kai ke ilo pe te tau maa na toa pare e mia e tau e walu e te me ua Koi. e kone osi koe koe tau e wha kua mere mo ia he whehalaki Koi. ka kui kai ko whehalaki a ana ko whehalaki e fufo i sistemi ko ngā ue ai Nan. Koi. te whatata ake mea ko ni o ko seke tai mahino koe e kau mea ke na tula mea koe paanga koe retirement fund Koi. ke lahi o pita pe tai mahino e ki ai Wa ye ni ke hange ko ki ho pe fa tamati ko tamai ka nga po ke tu fa ne pa. Koi. O ko ke pe he na tu la ye retirement fund. Te ka pau te ke fu mahino ia ka tau to ko tau kau fa yo ngo. Ko to hai ha me e mahino. E buia ye me ai ko ha he ko alu ha ke ai fa kau ia. O alu atamai ai i tonga ia ke ai mea ko toa te ke tufo. Ka pau ata paanga ke tokoni ko ke tufo. Koi. O kwa ke nalo na toko paanga ko ke pure anga. Ta koe pure anga te me whakau i hanonga au ea. O kwa ke ha paanga tufa i ai. Ka pau ki mahino ia ko tau kau. Ko ha ko hano whakarewa. E si e tau longo a. Ka e si e tai mahino he kakai. Ko tau kakai. Ka koe mea o wako koe press conference ko toa te sioki ai. O ko upanga mea pango ia he ne hoko ka peke sio hapare mia ko hata utu ha hoa taha mo i konga ki hono tādi ngā sehu. Koi. Ka koe mea kua ofa ia ha pare mia o piha o mea ha press conference o lava hoa taha me ni ua. Koi. He kai ke mau e ko ha mea pehei murini. Kai ke mau. Ka kualu e tau mea ni iho ki hewa. Ia okulahi e kakai ia ko na wilo na tau mahiang e fehu no iahe. Ai tau whaiongo he fehu ko au ngā. Koi. Ka koe mea ko ke mahino koe pure anga whakalupua ke kakai e whonua. O koe ko ha pure anga whakalahi. Ia neongo na o atu he whakalahi ka koe nau alu ko ia ko pau ke nofo ai whakalupu fua he nau. Ke nau priority aki. Ke koe whika mu ai hai nau ngāo. Ke tau hoko mā nau ngāhi mahi. Koi. Ka koe mea ia me ko wako me whanongo atu ki he press conference la. Ka kulahi tau kau akauntendi koe he noho mei tu a tāna te paanga mo ha ki whakaiti ko toa pe pure anga.
Mo ne pito profesa ko tuunga ni ko whatonga i he taimi ko whaia ngā talo hoko koe ni ai puna mo ngā whima tsunami ko whatonga pare mea pa mai pure anga koe ni o ku lahe ngahi toko ni o ku nau whakahoko me ngahi whakawāhenga ange koe ni ku nau awe wa mano ki he wāhenga constituency ko toa pe ke nau tok whaina tole tuwha ke nau uhinga o ku maheni ange ai ka fofunga whare area mo e wāhenga ko ia ilo i kakai o ku viviri ange nau whia mau me ngahi uhinga pehe o ku nai te pehe ko ni mo ko na nau te o atu mo ngahi mea kai atu peke wāhenga ke whahe wāhenga tu wha ko e hafo ngahi mea pehe o ku whakahoko o ku nau ave ke wāhenga ai rewa o ku ne o mai rewa ai whakaukau ko ia ko manatu i lewa ai whakaukau koe na ki whaatalanoa ke ai mahu inga ke whakatu ha pure anga whakawahe ko ngahe goia te ne lawa solova ai palopare ma pe o pehe ko abe i kai palofesa anga o wakai ki ai pe kai Io ko se mau ko ia pete tau sio ki ai a fe. Koi. Ko fe pare mia e hau mahu inga ia ai. Te ko hono nima ko te ngau e whonua e kau pure whakawahe, ko nau tolu unofu mo i kakai. He kapau na ai e ki mea ia ko ia, e kai mini. Ta ke nau to hela ia na to he o atu. Ko ta taha o atu pe mea ke wāhenga pa nau nofu atu. Ko tau paru parema, he kutu uloto kau politiki ia ai. Koi. O iai pe nau pūne nau tōke paanga o no mahe wahe mo mea ko ia o koe peke fu ata mai ki tuka mai ngā o te. He ka pau nai awe pune whawahe ke sea he nau pune anga whawahe, tau no. Te ku no fo ai mo tau ofisa kolo mo mea ko ia. O si mahino e ka nau tōko. Ka ko hange ko kulau. Ko tau walo atu whiha raki pia tau tolu si le stata ko hae fuoroa e tau kata. Koi. Ko hae fuoroa e tau kata ki he fo i fōunga. Whake wila po hae no whakarea. Ai ni koko tau lere mai ai. E osi pare mia tonga ia no whingai. Ka pāte ke si o ki ai he ka keha pare mia ia e osi ono tau e whaako whie maari e ki hata. E whetu kua ki ai. Ka ko roto pea ke tau sio. Hea te tau sio ku osi iai e fo i ka te tau sio lele. Koi. Ka iai e pare mia tonga hau e loto lahi te tau fo. O te whakareri i e ai mea koe. Ai liu pango konda hapo ko tau fo. Professor koe foke ai konga heni ko whakaukau ki ai i he tau talanoa ko inga hange koe ku ke talanoa ki ai pe ko whe hapare mia tene lava o whai fo inga aue. Ai au whako whakaukau e ni ki ai pe ku lava koa ai kau politikare o nau te sio o iloi ai whakaukau pe i kai. Peka koe whake konga e taha nau whakaha mai ko tō whihene ku whanongo i he ngahi whamatala whai he kau take whanua, kau minista nau pehe, o ku kehe pe taimi ku tau sio ai mei tua, mo taimi koko ku tau i loto ai i he mea koku nau whai, o ku kehe mea ia koku hoko ai, me he taimi koku tau sio atu mei tua, koku mana masi ifo ka akuia, na ku tau whetakai tatolu mei tua, he whakamatala atu, ka ku tamai pena tori he kai ke lava i whakau ia ke whai, he kehe mea ku nau sio kai i loto he. I he loto kabineti, peka loto pure anga, peka hai whainga mea unau whakarea o kehe mea tau sio kai mei tua me mea unau sio kai loto. O kuhinga ai o apulu ai ke lava ke nau ngāwe ake whakaukau. Iyo ko fo sistemi fo ke ko di ko ne ngol tau hala ka ku osia ka kai au nau ma hono merie. Koi. Pe aku nau no fo na to loto. O ngāwe merie ko ia. Ka ko me ko te nau tala mai. O ku kehe loto ia me to. Mo ni no ia ko ngi lere farere pure anga o ku. Ka ko ka me ai o ku ta sipela i mai he ku lao me ko to. Koi. Ai o tau ngā ue whakataha peki he lao, ka koe tau talanoa tu ke ngāhi lao na kai ke tonu ke whakahoko.
Koi. Ka koe mea ngau si o kia hiu tau whakataha I whare area. O koe he tāta tō kau he nau ngā ue. Ka ai te mua mo ke ki wainga si o ki tua. O ku pehe ai talanoa. Ki wainga pa si o mai ki tua. Si o ki tua. Koi. Kia ke neongo ke tau he nusi a whaholo I loto. Ka ke ki hao mai pa si o mai ki tua. Kai te sātu pē, hei kai ke lava ha mea te ke fō I pē koe he lere loa. Kai ke ki whanongo mai ka ki kai lātu mei tua ha motua e wainga. Koi. Ke koe mea ia ko o tau te ma wai coach. Koi. I sipoti kotoa pē. Ke kumahu inga si o mei tua. Ki hataha o hua inga I loto me. Koi. E ka pana ke mahu inga si o mei tua. Ka se maha coach si vesta ke he me. Bea koe sports. Ngai miri si no tau wha. Te au pehe pe politiki. Koi. O alua wainga hu I loto. Ka mo ha fua pa ke uu, pa ke tuki, pa ke ha fu. Koi. Ka ia tai mere a te coach. Pe kusai ho wainga ko ia ke timi whakaluku fu. Koi. Koe mea ai kau tau amanaki te, koe tau pare mia ngā kau pare mia koto, koe tau coach la lahi ia. Te koe tau talanoa to tonu ko ke pare mia. Koe fōmeni maalunga ta haia ngau e whonua. Koi. Tau ai mahino. Koe la ka ngai koe pare mia. Pea koe ai moene timi koe kau leading hen, koe kau minister. Koi. Kai o te nau tamana tō, o te tau rea mei tua he kukehe alo toi. I kai, o ku tau sio lao katoa pe. Koi. O ku tau sio kotoa pe he lao, i kai ke neongo ho nusi holi I loto. Ka koe ke toton ke mawahe koe me lao e ngā ue. Koi. Kai toton ke mawahe koe me. Te koe lao o tatahai. Ta sio ki ai ke te ngāu. A ta tau pe kei tua pe koe loto. Koe mahu inga ia lao. He koe lao o mahu inga ta tau pe ka te au o koe tua. Mo koe o koe loto. Koi. O whai mai whai ngā lo ia koe ni ke he alo to ia na o nusi o lai kai. Oa. Ko muaki mai ate ia mea koe kā mo whai hala. Ka whai ngā tānoa koe ia. Koi. Ko tu fuko ni professor ku ngā koe ke te au he wakai atu koe ki he tuunga dai ni mi. Mea pango pe foki koe ngahi pureanga lahi. Nau hoko mai ko pureanga. Nau hoko mai pe o hoko te ngā lere ngā ue. Kai ke aha fu mea ia e tatu si ai koe pureanga koe ni koe ne hopo mai pe hoko e puna e afi. Hoko mai mo tsunami. Hoko mai mo COVID-19. Lahe ngai he tolo ia kula ki halat pe talitali pe mua. Pato ai kau tamai te ke nau ki whakanga nau te ke whaha warm up fe ia. Ko nau ha o ka te sio atu kita ki he tataki ku whahe pare mia o ku nofo pe ia positive note ma pe ku iai pe amanaki le rei he tataki ku whai mo mea. Ka iho o wakai ko ki ai he tunga wha politikare ko wanga fe o wakai ki a te nau tolu. Mana te foki he taim tatau o ku ikai ko ha ngahi pāti eni. Koe ngai sino tau taha pe eni na nau tau ataina, nau I whare area, nau whao pureanga koe ni, whewheho wakai wha politikare ki ai. Koe pureanga, whahinga pureanga pe nia si westaha mohono kakai, ke te si pehe. Koe. Pe au tau whaka a monu ia ki tau tolu he o mai hangahi mea lalahi pehe ke tesi a ke iwi, koe pureanga koe ni. Te keha pureanga ia kakano le rei o hange koe pureanga koe. Te talawa I le he pureanga koe ni e tesi uanga nau tolu, mea hoko nu alatu. Tau lere tato I matangi he ngai tau kota hoko. Koe. Koe. Pe koe pureanga pehe tau at fok ka wako le rei. Koe. Pe kono tesi I pe nani, ai ha mea wheke wheka te si asi nau tolu.
Ha o tsunami. Ta koe ke whapapau ia ngā koe o sene puna mo ngā whimo e tsunami. He koe ka mata e ka ku tau sio ki he whakawhotunga e puri anko ni ka tonu au pita nau ngāu e koe ni maa ki he whonua koe whalala lahi e mau te nau mau e nau tolu ke kakai e tonga e taha. Te kono te si i pene tau kaua. Ko koe te meni i o kou ki i hokaa. Na koe tau palopare maa koa kono tanu koe tau kakai kou tau whalala te ahe ngā ue ai mea koe incompetency. Koe. Koe he ku hu e ku whakau he tai meni i ke palopare ma o asi tai he ngā ue e pure anga. Koe mea i au hoko. Koe hao ta utu he ngā ue. O koe ki te sai koe ai. Te o ku hala ho ta utu au. Hao e koe ia. Ka koe mea ia ke tau sio ki ai. Koe. He koe tau lau sio hangi ko tau tau. Tau sio ke tau ta whakawhakaako. Ke tau sio ki ai. He koe mea ia o hoko lahi maamani. Ia ngahi mea la. Tau sio kai pe kune o mai e mea ko fie maa ko tau whonua. Moi ata mai te whakaukau ia ke tau ngā ue pe i kai. Ko mea e ke tau whehu ia he kai ni ke tai. Ka ku hopo mai tau ka wako o lahi ki he puri anga koe ni mo e whare area. Te neongo o ku ki kanoa ta amate tau whonua he efu mo puna mo ngā si. Ka koe mea la i pea ke lava te si a ke whainga puri anga koe ni. Tene mau e tau whalala. He ka pau te nau makape hake i he hui whakatamaki koe ne ua koe ne hoko koe ni. E te aha mea lahi e te nau wongo i ngā koe i kaha. Koe. Mauni apito. Koe. Mauni apito ai whamatala koe a Palofesa koe ke tuunga whoki o koe ngahi tauanga whoki ngai pureanga i murini e Palofesa. Ai taimi o ku taiwhia maari e kakai ki ha mea ku nau laka whahaha kei hoko pei nusilani weringa toni kei kempe kakai ai i tua he whare area ke whaha e nau taiwhia maari e hoko pei Australiana. Ko tui wai pe taimi o hoko ai tonga ngahi laka whahaha ko ni. Ko uhinga ko taimi ko utaki ai pare mia pe ko kabineti ko ia i he whonua i he pure anga. Ko whonua ko pure anga taimi o nau whakarere ai pure anga mo mea oku ko hae mea o totonu ki tau sivi ake nau ngai POLITIKALE. Ko ngahe koe taimi tahaya ku whakaukau ki tau toria e sivi ake taimi ko ulongoa ai kakai mo taimi nau whakalongolongo ai. Ka pau fia maari ka kai whalongolongo a ma pure anga sai. Ta ko ke sai ia. Pa pau fulongoa ka kai social media ma ka ke sai pure anga ta ko sai pe na tolu ia. Ka ha me o tonu ke tau fua tonu ake anga u e pure anga ko ia. Ka o te tau fua ake longoa a mo whakalongo. Ko mea ia koe o tau uhinga toke ai si vesta. Koe. Te kai ke mau ha mea ia ka tau nofo ko whawhie maari e loto e kakai. Koe. Kono nā runga te o nai. Ko ngai mea ke tau ki nofo haka whautu maupu i he whonua. Koe. Ko hae ngā ua o whai he kau politiki ki he whonua. Koe. Hange koe ni, koe mea koe ni. Ko ngā wen ke whonua. So tonu ki nā nofo sio e tau ngā ua whakapaanga. Koe. Koe uhi koe holo ai mahu inga e tau paanga ki lau. Koe ne holo koe mahu inga e tau paanga ku alo to tonge ukolo aki o lunga. O soko i to. Koe. Koe. Koe me aia ke ngā wei he pure anga maa e whonua. Ke toka ngā he koe ko alwa tō whakatau koe kakai koe. Ka pau mamawhai koroa koe uhinga o ku holo ho paanga ki lau. Koe hae ngā ue ho tau kau poto o ku whai ke le vai e tau paanga e mahuinga e tau paanga i o lunga o whate fito ki he monetary policy koe a whonua. Koe. Ko tehe ia koe o ngā ue ma ai whonua whakaluku fua.
mo ho feinga ke whakatori a holo haloto haki kurupu mo e hapo. Koi. Ke tau hanga whai ke he mea ko ia ka whatu tāmaki tau pe e tau alo mo loto e kakai. Aena tau kamata alu longo ala hia he tau mai ene fiha ko tau alu e tau whainga politiki ai. Peka ke tau toka tau toke langa tau whonua, tau noho tau whatori e loto kakai. Koi. Ai ke nau wahe mai ha, ai atu mea kau ko e wheitu kau ke tonu ke wahe ia nau tolu. Ko unga ko loto kakai. Koi. O koe ke tau whakako kakai o whonua. Ai? E kai ke ta tau e ta fie mau a taua. Ka e no forever mea ai ngā ua e pure anga i he lelei ki he whonua. Ai ni ko whatata atu. O kue sia katoa ki tau tolu he holo e tau paanga ki lau. Ue sia e whonua whakaluku fua, e ku mafa sia ange, ai hiki to tongkolo aki he no katai. O te hui rewa. Ko hai o ku iai e mea whatongia koe ni, ka koe hae nau mea whaiti ai ke o mātama. Ai ngā koe ngahi POLOKALAMA la lahi pehe o tau nofo ai. Ke kau aki ia mo lahi tau koloa huku tua mo hafu, ke mau hapaanga muri ke whakalato aki fie mau ka tau whanu. Koe hae lahi to koni atu a takai me muri. Ka koe whainga maari ensi vesta ke ku ufa te whupaanga ki tonga, lau miliona, nai kai ke tau ngā we ia tau tolu. Kai ofa pe o ku nau ngā we au ngā ke whainga maari e ko ia. Ke siofi le lei e tau paanga. Ka tau te whito ke he tau whunga ngā we whakapaanga o ku nofu ai. Ai panke te whito. Koe mea ia koe aonga koe ke hei a TALANOA ke aonga ke whonua. Moe ne ue sia ai whonua. Moe ngā hei kanki moki i mea koe ai ho to tonu ke tae huhu mo mea koe ki. Koe. Te koe te hui kou tau wati o lunga. Moni koe ko ho tae huhu. Whahofa pe ia o koe pe ko sipa. Ka kui ai hao to tonu ke whapipihe maha ki kata. Ke toi mawhasia o ngā ue whaka mo uilere e whonua o kapau te kete. Nau sio peki ai. Ka koe tau alo whoki tau whakapalanisi e tau ataina. Mo e tau ataina koe e saiki e whonua whakani. Koe. Mo ne pito PALOFESA ko tui koe konga wha osipeni. Te whaetu kia whakatalanoa koe ngā koe ta taimi koe ta POLOKALAMA. I he o TALANOA koe ke mahu inga o e tuunga whapaanga koe ia o e whonua. Ane awhina e whae ai whakatalanoa ai whakaeke o toketa ai sake eke koe Minister paanga malo ia paka whafufonga lo tonga ia o tonga tapu nima. Ai au ku lahi apito ne tau kei he ngahi mea whakapaanga koe whonua. Ana e whika e ua ko mahu inga ia ina e whotu umai ai sake eke. Ai ne TALANOA koe ke paanga mo he ke cash reserve. Ai pure anga na ne pehe i he hu mai koe ia pure anga ko tu i wakano. I he osi koe ngā ue pure anga tu i wakano. Na naulawa na tolu ke tāna ke paanga tolu hiwa miliona. Ko cash reserve ia pure anga ke tatari ki hawhainga whakatamaki hoko mo ai me pehe ke lava ke ngā rea. Ke nantala mai na nau hua tu koe a ki nau tole pure anga ko a Crispo hiwa. Ku lava pure anga tu i wakano o tuku mai pa anga tolu hiwa miliona. Pea osi koe pure anga ko a Crispo hiwa ko ia na minister pa anga. Na nau lava nau tolo tāna ke fitu noa miliona. O tuku ia ke hua tu koe pure anga koe ni o pohiwa tu ene toa. O hua tu nau tolo ko ia o ngā we ake. Ko ngā whakeni koe ke ilo i PALOFESA koe hae ai paanga koe kulana e lava he pure anga o pohiwa tu ene toa tāna ki ke cash reserve. A ke hua te pure anga koe no si au si sovereigni o nau hua tu kui ai hafo i paanga mohe ai ke ngai whakatamaki koe ni kuhoko koe ke lava o mao i whakamatala koe ke ilo ke ai a toki tae sa keke. Ka koe whakamatala mahu inga ia o whikawaki mo i paanga ai. Iho wakai ke ai PALOFESA. Ke tau whehu rewa koe ai koa tāna mohe te ha. Koe.
ai panga mohe ke e kapau te taulava o tauhi hapaanga te de whakamuui ki tautou ka pai hoko ha mea ka fo i mahina ka u o pau hono tū ku pahanga i mahina. Kai. Te auku i kai ke ko haloko whatata mahino ia a idi ngā aue o hapure anga. Kai. Te tau whatoka i ko priango di wakadong ia tenga ngā aue na whai. Ko pureanga ko akilisi lere panga mohe ki o lunga kai hala ataha fo ila nga ia ha whare a whahe ngā ia wha koe nai hoko. Ko te wha ka more. Te hao e pureanga koe ni ai pureanga koe o mea nai whae whakamore lahi a nau tolu ke tanu hala moe ha moe ha. Ko ni whamatala ko ma uko te he pare mia. Oku ke iai pe paanga ia ke ngā ue ake he pureanga ki he mea kone o hoko. Ta e fie ma o wharearea ke nau toi o kore hapanga fo. Ai au mahino o ke iai pe ai wiseria o paike. Ta koe mea toko whahua kai ofa mai mua e panke e pure. O rea mai koe harewa ai fō hai whekau ake e paanga koe ni. Pea moe mahu inga e tau paanga o pōro ai peki lalo. Na ko toe peha 5 miliona ia ka ke tau ino e tau tolu. O si funga ue lahi koe na whahe pue anga kosi. Ko hae tu unga o koe tau paanga mohe koe ia. Ka ko harewa, ko mea ko tokani kai, ko harewa ka unga e paanga koe ia pe kuia i haane tokoni ene lahi ki mahu inga e tau paanga. Ko mea ko ke tau talanoa i. Ka talanoa i he o tu whonua tonga he kau economist. Maha ko ka kai toko lahi tahe no ta whonua. E siwe sta. Ka koe ngā ua tēne o te tau lava. Ai ngā ua koe me tau economist. Toko lahi kau economist i. Ka koe ke ilo pe koe anga whewhe na ngā ua whatatau ke tau economist. O ku te he ai te ta. O koe ke purika te au o whaka ia te au ai ngā au e puri anga pulau. Ka te he ku whakatetu atu ki he toko lahi e tau kakai koe ni. O to tonu ki tau toi iha tu unga o ku sai kia mahinoa. Kai o whape e te he mea tau ngā ue ate au ngā ate mea kari koe ni ka o manaki pe e asi mai ki mua o tala hopo toke honua. Ka pau ko e economist ko o ma ti pe iti mo pure a ngahe mea la. O tau monu ia tau tolu e pua tau wharea rea kau minister paanga tohia tofa. Te toko ue minister paanga e ue tu. O ai sake mo pohi. Ko tau mea paanga tau tolu tau kaunga maari, ka o amena ki au haava e tau wharearea ka hoko ha tipei ki whewheka mo whakaholo mamata e Silvesta. Tau whange ko tau au. Ko tau wainga maari e pe tau tolu ia e. Ko i pureanga ku osi off-site. E ko i whaunga ku off-site. Tau manaki pe ko pare mea ko ni o koutu pe whalala pe ki ai na iai hanga hiri o whakahu ki oto ke whakaatata kau politiki me o campaign ia ke pāngai pure ko sufo i te hala kia ku hua lera ko tau nofo mai mo ia he tau e fia tonga fu me whau ka ko amana ki pe ia i ha loto la te asio ki ilo pare mia ko te le fotu o pure anga whakawahai ko pare mia whawhie maari e taha ka pono te kune mao pure anga pane toi mao mo kakai i he pure whakawahai
Ka no fone mai ai hange no fone mo kabinete ua. Kabinete ko pure anga mo kabinete e fone ua. Ai takai. Te koe hare waha mea te tau tō Talanoa ke mea koe whakaiwi e takai. O koe ke utari anga he Talanoa empty words ko no o holo po kau politiki. Loto e takai, loto e takai. Kai. O loto au ke whaua hoi whaunga tene o mai e mea poia. Ki he ngā ua e whanua. Tau mōne lau e Silvesta, ko tau rea tene i tua. Na oho ware ki si o mai e kau wainga i o topa na ki whakaukau, koe ne te tau lawa whai. Koi. Ka e oe tala mai, oe tala mai ko ka kai tehe tau tō ka kai tehe nau. Hena te loto. Koi. Mona pito palofesa ko tui ko Talanoa maho ingai aku lawa ki whahoko i he whiawhini. Ka ko ngā kota taimi ko atu pēna kuia hamea ke to e whama opo ke ta POLOKALAMA ki mo ke ta mawa i he POLOKALAMA koe ahoni. E koe ke te hamea lahi e si te staka koe takau tui te. Koe pare mia koe ngā koe kau pare mia he taimi ni ke nā uhanga o manager whanua iha fo i whaunga o ku wheha lahi. Koi. Iha fo i whaunga pure anga o ku hei kai ngā ue. Koe tau kore pe ko wheha pare mia ha o loto lahi. Ke me ki hanga o ririu e ngai mea koe ni. Mo whotu e ngai mea koe ni mo sio ki mua ke wata noa. O koe ki tau ilo pe te tau maha pare mea pe, kam tau whalala ke pare mea koe. Kia soare. Pe kia te au ia o koe ka mea ke uhaa i he ngā au e pure anga whanua. Pe aku sa ia te au ia he hoko ngai whatamati koe ni he koe ngai mea lalahi pe nia pe sivi ia ke kakai koe ne tau awa ki pare mea. Koi. He koe whare area le rei tahai ni ko tau whi. Te mo pure anga le rei tahai ni ko tau whi e maari e kia. Te o kou whakamonu ia te au mo whaka mea maari e. Koe hoko mai whakatamaki koe ni o tau mao i tangata i loto. Ke rewa i tau ngā ue mo whakarerei i tau ngā ue mo tapia. Koi. Te kou whakamonu ia te au ke nau ngā ue. Ka tau sio peke kahau, ka tau Talanoa, tau tolu he whainga mea peke kahau. Wa mana ki peke nau sio hange koe koe mahu inga e tau paanga mo ngāhi mea pehe. Nau sio le rei ki ai te asimai ki mua whamatala ke mahina ke kakai. Koe haarewa mea e pure anga o whai ke toka ngā i ai alu koe. He koe holo koe tau paanga uongo au kito kito. Whaka whaka ka tau toli muri. Koi. Ripang ki tonga ka kuia e wheto aki ai to tonu ke nau fu sio au pito taimi. Ko e ngā ue lahi tahe aho ni ko ngā ue tau tamai ki ako. Hange ko lau ko sio mena ta lawe ki aki mua. O ku tau nofo tau tolu he pununga mo ui o tuu anga. Koi. Te ku wafi mi he patahi o oto mi. Ka koe ngahi whanua ko tuu ai koe whanua. Ko ngahi whanua e ku pakou whakamea pa maari e au hono o mai e tanga loa tau tolo fo tuu he. E ku mai tau tolo tuu he whanua mo ui koe Pasifiki. Koi. Ka neonga o kuia hano ngā haa e tau tafi pe e fumu au. Ke te tau sio pe ki ai he kahau. Koe hae uhinga na o mai ki tau tolo. O fo tuu he. Te fo i hala papa koe. He hala koe. Ka koe tau kaua koke na o ngā ue lahi au pito i he papa koe ni. Ke whakatotolo i o maha ngai whakamatala o mahina. I anga e tuu ai ngahi ere me niki ko na natula ke kahau. Na oho ware pe ko toi pāhata mo ngāwhi he tau otu mo ngāwhi. O tau osi ma teu pa tau poto. He ko tau monu ia koe pā koe ni upai ko hafu mea whe pāu. O kui ai pe ngahi whakamatala e ki ai tau o mai pe ai ngahi kanoa tā maki koe ni o tau ke ilawa pe o wheo hi moia. Koe ne tuu koe ke kahau ko taimi ke ngā ue lahi au pite tau kakai ako.
ke toi ki I whakalele I ane ngai whakamatala ko ni ko ngā pe ko e nofo ko tau kakai. Kau kai ke whatu tamaki au ka me a Silvesa, malo a pita ngā uen he tau whanua, tau whamalo I a pare ni a kabineti po e lea ko. Ka tau ki tai ni ho pe tau whakaanga, ka tau ki sio lele I mua, na mo one kau mea, ko mautolo ngusi loto ko he mea, ko mautolo sio meitu. Pe ko hai ko me ka tau mo na mana tu ma pe ko uhinga ko ma hu inga sio meitu wa ave ai ngai sporti pe o ave coach, ke no ko ma te o sio I meitu ha ka tai mi la tonuang o sio meitu a he ka ke nau lava ko to sio ha me loto ko tuki nei he tau nei he o ka ke nau to ma na to ha whainga maari ke nau ki ma ke ha ko sio meitu so o sio ki whakaluku. Ko mea pe ia Silvesta, po ofat pe te tau kau sponsor, hono ke whawhainga maari e tau ngai POLOKALAMA, ke tau TALANOA. Ta kore whamore more a toko tau kakai, na kui hata hai e o te tui mai ke tau TALANOA. Whaingo fuataha pe ke tuku pe ia, lere pe koe o ui. Ka ke he pe ke ta maua loto lelei koe, hui pe koe loto lelei koe na hao moe. Malo pito professor o ku famalo la he te ko he lava e POLOKALAMA ko e ahoni pe mo e talanoa fa ku fa hoko ki he tuunga o tau iai fa POLITIKALE mo I tuunga wakai fa ako ki ai a go pe mo e university ko ia o lo au ai ku lavi lo pe he kai nga professor ko e time la he tau talanoa ki ka take fonua ka ku ka koe ke uhinga ia ko tau talanoa ki ai ke o tau whihi ai pe tau tuku hifo ki nā tolu. Tau talanoa beha mea e te laka ki mu ai e anga e tau whanonga pe mai mo ui ai pure anga pe mai whanua ku nau tataki. Ai ka ngai ko ka lau. Ai pe lo toke lelei. Koia, ai pe lo toke lelei. Ai pe lo toke lelei pa ko kai ke aloatu ngai whamatala ia ku whiunga ia mo koe. Whakalaka pe me ai ka ngā ka e tukuange ka tau alupe ki mua. Ka malo abito professor ai whatanoa ta mawa ai ta toki whilongoa ki a osa wike mihen I he taimi ta tau pe ta POLOKALAMA ko ia talanoa ako pe mo POLITIKALE o whatu. Malo abito Silvesta. Ko ia. Kainga ko la vai e tau POLOKALAMA ko he ahoni I he POLOKALAMA ko ia ka talanoa ako pe mo POLITIKALE ai aku o atu pe miheni pe mo PALOFESA INOKE HU'AKAU pe me sene Australia lava ke makau whataha hono o atu ai POLOKALAMA ko ia ahoni ai ko na whahau ko atu e toki foki mai POLOKALAMA tanoa ako mo POLITIKALE pa mo PALOFESA INOKE HU'AKAU I hiri hau ke miheni ke te hoko atu e tau POLOKALAMA. Whamana tu pe whamalo ke tau sponsor koe ni o kuna tokoni mai ke tau POLOKALAMA ku utui koe kautaha koia koe Page Fashion Store I loto nuk alofa neongo o ku toki foki ai whare koloa wala koe ni o ngā ue I he moni te wikahau ka ku o atu pe mo whamalo ke te kinau tolo ma whamana atu ke te moto kainga hao fia mau wala whahinga wala pe staila o kuonga ko e wharekoloa e ni hanga atu ki he tau moe pia building I loto nuku alofa pia ku whihanga ki pia moe titi sell pia moe marketi ko I loto kolo te ke maua e wharekoloa ko e Page Fashion Store walo fitu noa hono nima hono wha pe ko e fitu tolu ua wha fitu e ke lava o whiri pia mo tori mi ai ha whahinga wala pe o ke fia mao. Ko e South Pacific Loans o kuna o kau mo kina dolu I hono sponsor ngai POLOKALAMA ko doa pe o atu pe me he Vipon Media ke mo whanau ngoai pe me apina ko e kautaha finance eni I loto Auckland New Zealand te ke lava o fitu takia ha whahinga fia mao pe noa valungi au valu hiva valu te ke lava o lea I koe whika I a whamo ui ke lea ki a Static to Bow pe kataha I kaunga au e koe nau asia du ke o noa valungi au valu hiva valu I hao whahinga fia mao pe no whakapaanga fia mao ke awe toko ni ki tonga ko tu ma teu ai kaunga au e o South Pacific Loans ke nau toko ni atu ki a te koe pe ke o atu rewa e tua koe ni ke whaosi aki ka mau mea tau toki whelongo aki I he taimi ka hoko mai.
Talanoa,